Iti surat ngayon tay ikan biyagita kat naggapo ka ni Pagayam nga ami ti probinsya ti La Union. Nakapagsuratak takas karag iti mangmanggagak iti programa yo adamot kapadasak ajak pulos malipatan kapadasak na ito ikan ayat. Bueno, Papagayam, intay binggen ipakasalitaan nga impatulod ni Pagayam tayo nga ami. Tita, awan ka di pa ni Daddy? Dandan day jay, isong agdigos kan John. Apag isunto niyo sumangpot ni Daddy. Malaminak, tita. Di ka agdanag, nakaidadanga kun itidigos mo. Tita, malaminak. Ayakit din, agdigos kan balong. Tapno saan ka nagmamayo? Tapno maginawaan ka. Napudot tidigos mo. Amom, tita, nagsingpot ka man. Very loving ka kanyak. Namiss ko tuloy ni Mami. Ha? Naimbag ka pa'y, tita. Oray saan ka apudpud no Mami. Kasla anak naklata, ta nakasingsingpot ka. Gapo ta ipatpatag ka unay, Junjun. Da kayo kini Daddy. Ipatpatagda kamot kin ni Daddy, Tita Ami. I love you. Umay kong dagasan ni John, Ami. Sumrag ka pa'y akin, nakaturo. Kastaya. Nagsapa na naturog tanang ko. Kasano, kat nayap-yap, apaman anak adikos. Thanks, Ami, ha? Nakasingsingpag ka talaga. Sala, siyak, pati ti anak ko. Iramraman mo pa yan niya sa sikasuhin. Awan day chay, patpatgan kayo iti anak mo. Dahit ati Jack pakapanawan kin ka, Ami. Nagdungo ka. Makapnag ti pamatag nga papay mo kada kami iti anak ko. Kastoyak ngamin na napatag ti tao kanyakin. Ipay ko amin nakabalak. Tapno maparagsak ko ti tao ngay ayatat. Nga oray amok nga pagkanito lang nga ayat. Wano pang matag da ito eh. Okay lang. Ti importante. Nakaipaayak itimbag itipadak at tao. Di kanto panawan, Ami. Ikarik day takin ka. Oray anyat mapaspasamak. Sa anak to ang makisinakin ka. I love you. Iso adi ka kumagsaw iti kasta. Saan ang mabalin nagtultuloy da iti relasyon ta? Pamilyado kan, Ken. Iso na lang tada iti adayo alugar da asawa. Iso siya. Diyak kaya't timang namnama. Tad-ad dalang ang masakitanak. Ami. Iso adi kagdanak. Nakasagana. Sinagana akong ti mabalin na mapasamak iti masungad ng aldaw. Ken. Nagkapanyaman nga gama, Ken? Kwa, ijay balay ti kumparik tatang. Impasyar ko ni John ijay balay daninong na. Naturog kayo, ijay? Wentang. Sa bagay, husto matkit day, tapno maliw-liwa di anak mo. Mayat matkit din o kasi nga awan eskwela na. Ipasyar mo matsag paminsan tapno marelax mat ti utang na. Sana puro adal. Iso nga rod kada weekend, mapan kami ijay balay ni kumparik tatang. Aywan, itatawan ti awid ni Elma anya. Wentang. 5 bulan pa ito Ryan. Sumangpot ton ti asawa. Amom, anak. Aging gaadi mo sinaan ni Ken. Inaldaw met ang mariribukan, anak. Siyak ti mariribukan iti kastangar aramidem. Nana. Nagado ang mabalin mo apakirilasyonan. Yung apay aday jay pay akin. Pamilyadom day jay a tao. Amom ka di asyak ti madandanagan para ken ka. Nanang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Awan ti daka sa mapasama kanya. Natibgar to'y anak yo. Sinagana akong ti mabalin ang mapasamak. Ready ako, nanang. Ready ka? Nga? Amakisina kiniken. Amok matasaan nga stable ti relasyon mi.
Taamok ti sasaad at itibiyag ni Ken. Amon matlagayam, ngam apay adi mo pay lasininaan. Nanang, No kasta makisina kan tumutlaeng, sapsapaen mo na. Itan ti panakisinam kan ko ana. Di mo ko maurayan nga dadaka sa mapasama kan ako. di kayag danag ko nakman. Amok tar aramidak, nanang. Basta, adan to aldaw. Saan pa ngay ta? Anak, Sige nanang, tenak agdikosan. Sumra ka kon iti trabaho. No amuyula kumati kasakit dagiti nga isaw-sawang ko, nanang. Maikontra itiriknak dagiti rumrumar iti bibig ko. Diyos ko, tulungan na ka di. Ikanak ko maititibkar ti pakinakan. Tulungan na ko, Diyos ko. Ami, tagasan ka rito opisina yo ah. Sige, Ken. Okay. See you. Bye. Love you. Love you too. Nakaragragsakak tunggal aguyog kami kinikin. Ngam, sumangpatan ni ti mabita sa wana. Kasano nga tada ito yan? Jakmat kaya't timang dadaal iti estado ti may sa pamilya. Kabaulak nga tatag sakripisyo. Kabaulak nga ta. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? It's okay, Mami. Sika, agawit ka ka din? Oan, anak. Orayin na ha, after 4 months. Yes! Makita ka matlawan, Mami. Oan, anak. Agkita tamanan. Pasensya kan ha. Italaang nga agawidak, manipod nagabrodak. Mami, takula kon. Magagaran at matan ang makakita kan ka iti personal. Agasam, inam atawan adyak nagawawit? Unyarot, Mami. I miss you. Pasensya kan, anak, ha? Nabayag ti kaawan ko iti danam. It's okay, Mami. Sana bale? At damod ni Tita Ami amang ipatpatag kanyak? Nabayagan daw ta atita Ami nga ibagbagam kanyak, anak. Anya ti nga day ta atitan? Napintas, Mami. Kan nasingpat. Apa di mo am-amo kat ninang ko dayjay? Uwan. Malagip kun, anak. Uwan gayam. O sige nga, Rodan. Maturo kan tapno daras ka dumakal, anak. Wan? Sige, Mami. Babayan. I love you. I love you, mat anak. Bye! Wah. Kanayon nga istoryaan ti anak ko dayjay at tita Amina. Imbagak lang amok. Ngam kinapudno na. Awan ti malagip ko nga agnagan iti Ami. Kadagiti ninang ti anak ko. Awan. Asino ka diti kanayon nga istoryaan ni Junjun kanyak at tita na ngagnagan iti Ami, Ken? Kunana amay sa kadagiti ninang na. Ngam awan mat malagip ko nga Ami aninang na. Kwa, kasinsin ko dayjay bagat. Imbagag lagi ni Junjun aninang na. Kasinsin? Nakita ka din? Saan pa eh? Nabayag nga ni abroad. Agpudno ka man, Ken. Ada ka din sa Bali? Ne. Kasinsin ko dayjay ko nakmayat bagat. Ay baga ni Junjun. Kanayon ti pan naturog yu iti balay dayjay at tita Amina. Kwa. Sa anak mat nagungat, nabilang tapudno, Ken. Napudno di atap ko. Maawatan ka. Nang di kayat ko, di ka aglibak kanya, pangaasim. Elma. Ami, dumdumlawan ni Elma. Kasta ka di? Waray bilinag mat ngamintanag ko.
Dinalat tamalapdan tingiwat ng agso. Di mo mapabasol ni Junjun, Ken. Ubing dayjay. Siyempre, anyaman ang makita na. Talaga nga ibaga na. Di ka mabalin na panawan latta nami. Diyak kaya't nyagbanag ka nakakaasi. Saan nga tangad at agbalinak ang nakakaasi? No itultuloy ta ti relasyon ta, Ken. Nagrikat ti sasaadan ti kas kanya. Awantal na ti pakinakam ko. Di napagtalnaan ti konsensya. Anyat kahit masawan. Diyak kaya't ti mangnamnaman. Isang itapay na. Oray na sakit. Sursurwantan alipatan ti tunggal maysa. Doa bulan lang. Adan ti asawang. Ami. Talaga nagrikat nga awatan. Nga aplunan. Ngam kapilitan. Kapilitan nga agsakripisyo ak. Tapara matlaang kan kadaytoy nga aramidan. Jakmat kayat asyak ti pakaigapon ti pakadadaalan ti pamilya. Jak kayat Ken. Iti kasta pa nagsasawam. Kaslak kayat na ko na sinaan, Ami. Talaga akas na ti turong na. Saan ka di? Laglagi pam. Nasimpat ti asawam. Wen, nasimpat mo nasimpat. Nagagat. Ngim innum atawan ti kaawan na iti podermi. Ni oray na minsan. Saan ang nagawid? Tapno umay na kami kumamat iliwan iti anak na. Sana bali. Agawid matan. Agdadan na kay tumanan. Agsublin ti silaw ti pagtangan niya. Oray awan ni Elma. Nagbalin ang naragsak ti pamilya. Gapukin ka, Ami. So, please. Di na ko masinahan. Pangasim. Diyak kaya't amapukaw kay tibiyag ko. Diyak mat kaya't asyak ti pakaigapon ti panagapayo iti asawam. Diyak kaya't Ken. Kasakitan na ito'y para kanya. Ngam naskan nga aramitan. Naskan unay. Saan? Saan? Di naksinaan, Ami. Pangasim. Ipatpatig ka. Uray ka, anak ko. Kasta unay mat-apan ang ipapignakin ka. Amom na ita, Ami. Ipatpatig na ka unay iti anak ko. Itatatagkilit anak ta. Sa pulang malakip na gawin. Sorry, Ken. Pakawanin na ko, ma. Ay-ayatan ka unay. Iso ajak mabalin ti agilimat kan ka. Jak makaturog iti nasayaan. Aging ga ajak maipod na daytoy. Katsapay ko mahit na maawatan na. Anyat, kaya't masawan. Nailaw anak iti sabali a lalaki. Bayag ti kardak iti adayo. Anya, kunak tupay kat. Husto tinabayagan niya atap ko. Pakawanin na ko, ma. Nabayagan na nagsina kami. Iso adag iti mangmangag ko maipapankan ka. Di kaadda ka no ti babaim. Di kagdanag. Tamaawatan ka. Ngam pangasim ko, ma. Taita, nga adda akon. Sinaam ko man. Tadatayon iti anak ta ti agdadan na. Nagbabawiyak ti panakailawan ko, Ken. Pakawanin na ko, ma. Di na karakupan. Pataywanak. Walang kantis ka, babae. Anya ti kayat asawan da ito, Ken. Apay anagado dagiti gargaret mi ngayon may dito balay. Diyak kayatin ta sawak. Sikat ti kayat ko adin na anami. Saan? Pangaasim. Asawam ni Elma. Adan anak yo. Di mo aramidan day taken.
Ami, di nakmaawatan. Nabayag kaya man alinuklo ko nak ni Elma ijabrod. Iso amis mo tinangipod no iti dayta. Kastao na paragpakawan na. Ngam, marugita kon kankwana. Diyak kayatan. Rumbang laara umam ti asawam. Gapo iti panagpudno na kan ka. Kaya't asawan dayta. Ay ayatin na kay ti kastao na iti asawam ken. Ami. Katsi ka. Gusto nga ron ti aramid mo. Alaman. Awan ti karbangam amang kondem iti asawam. Tauresi ka. Adamat aramid mo. Agpada kayo lang. Ami. Ipagpagapom la kuman kini Junjun nga anak yo. Buklan niyo manan ti pamilya yo. Please, Ken. Ngam, kasanukan. Awan ti pagtanagam kanya. Okay, aklan. Naaklan kong tigasat ko. Sipod pa'y naadaan ta iti relasyon. Sinagana akong ti kastoy ang mapasamak. Isungaoan ti sabali ang pabasulak. No di ti bagik matlaang. Siyak matlaang tinagaramit iti gasat ko, Ken. Tanagpailuyusak iti riknak. Isong ita. Pagdantan ang maming pinsan ti relasyon ta. Goodbye. And thank you for the love, Ken. Nagtanong ka nga kayat. Di kan tumalipatan. Amok. Nga oray niya taramid. Diakon maipilit ti kayat ko ang mapasamak. Tamok adisidido ka niti panggiting mo. Iso, sige. Palupusan kan ami. Ket, agyaman agmet. Iti impay mo apang madan. Palupusan nagkadi. Ang mga rakop kun ka. Iti maudin akong taway. Ami. Di ka ito pulos. Malipatan. Ken. Impapasmi tinagsinangit, iti daydi agundaway Mr. Lonely. Nagsakit launay, ngem pinilit ko ti bagik. Tano bagik lang ti pampanunutay, awan ti imbag, nga ipaay, wenno ibunga na. Ti surat ngentay idrama ita ket naggapu iti maysa pagayam anaglinged iti nagan Lani ti siyudad ti Baguio. Makunak ano intay agayat masapul ti intay panagtanang di tay kuma agdardarasudos tapno awanto ti pagbabawyan tayo iti udina. Bueno, gagayem, intay nga rubdunggen ti panakay drama, ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam tayo, anaglinged, itinagan, Lani. Lani, at tuyak manan nga umay mangidarirag iti ayat ko. Noaklo na nakasaganak ang mangikalay sakin ka. Ladingitag, Angel. Ngam, saan ka nga ay ayatan? Kan maysa, addan ka ayan ayat ko. Anya? Day katipod no. Iso amang kita kalangin iti sabali nga ayatem. Ado di ti sabali. Ngam sikat ti ay ayatek, Lani. Kas nakon, ladingitek. Gaputa addan ka ayan ayat ko. Sapay ko matamaawatan na. Well, maawatan ka. No pa yan nasakit. Aklo nagkasipupuso ti panakapahay ko. Agamanak, tamaawatan na kanin. Sapay ko mga ron. Tauray no pinainak. Kidawag ko ma ti panagpagayam talata. Wana, day talagayam. Awan mo't tidakas na no agpagayam ta. Oh,
Marvin, sigamat. Abay kasta tilangam. Kaslada ka guram. Talagang adda. Ala, sumrak ka man pa ito dito yung unag ti pagsaritaan ta. Ala, umay ka. O sige, agtugaw ka. Ita, anya ti kaguram ako nam. Tinadamag ko. Anya tinadamag mo? Tiyo umay pa ng sarasarong karda dyan nga Arnel kan ka. Anya? Day talaang? Kaguramon? Awan magtadakas nga aramidan dyan tao Sinarong karan nakmatlaang. Saan mo ni kalimtagan? Basta timibaga. Jack kayatin nga umay pa'y dito'y dadya tao. Kan may sa, agdan mo biyong. Iso asaan arumbang nga agpaaram ka pa'y laing? Marvin, sa anak mo't nga agpapaaram. Ay ayaten ka. Maawatam ko, mama. Stone, basta timibaga. Jack kayatin nga umay pa'y dadya nga Arnel dito'y. Nalawag. No kasta, saan kayo man din ang nagkinaawatan kini Marvin? Gapo kini Arnel? Wanya rod. Kan saan lang ani Arnel. Nukit yada makita na akasarita ka lalaki. Kasta unay nga ungat na. Anya? Wen Norma. Iparupa na launay nga awan ti panagtalak na kanya. Ay na. Day tapay lang amin ti bagbagakan ka idi. Anagalas ti ugali ti kaayan-ayat mo. Agasin dita? Kaya't nakatenglan. Idinto ta agayan-ayat kayo pay laang. Di nakarkaroon tong agasawa kayon. Ang mga mo din ang tupikit din kaya't arumar ka. Day tangarod ti pampanunutan. Numabalin. Di na kaya't makisaritak iti uray asino ang lalaki. Uray gayam ko, no lalaki. Di na kaya't kasaritak. Ay, madi ati kasta. Mariribukanak. Diyak ka muna niya ti aramidak. May salaang ti solusyon day ta aparikot mo. Anya? Sinaamon! Makiwin naswas ka din. Nagadong ang dagdaton kan ka. Apay namang pili ka langin iti may sakadakwada. Day ka nasingpat. Diyak tumaaramid day ta Norma. Ngamin, ay ayatat ni Marvin. Kinamaag day ta. Ay ayatem. Ngam day to'y man ti damagak. Anya? Naragsak ka kadi iti panakiayan-ayat mo kini Marvin? Makitam? Saan ka makasungbat? Ay ayatem ti kunam. Ngam masiguradok. Saan ka naragsak? Isungay bagakan ka, friend. No saan ka matlangan naragsak iti panakiayan-ayat mo kini Marvin? Nasaysaya at no makiwin naswas kakenkwanan. Naimbaga, Rabing. Lani. Marvin, nabartag ka? Adamot gayam ka duwam. Bargarak ni Nelson. Naimbaga, Rabing, Lani. Kastamat kan ka, Nelson. Kaya kinuyog ko ni Marvin nabartag mo. Narigat no, wag may mesa. Sigamat pare. Saan ka na bartag? Nakainomag lang. Anyay, di na kam kadi pastrakan, Lani? Nabartag ka, Marvin. Kan may isa, awan dagiti dadakkel ko. Awan ti kadwa kita. Iso, baliwan yung tulaangan ti umay. Inton, saan ka nabartag? Unay ka matag. Saan ka nabartag? Kunaklaro din. Nakainomag lang. Iso, pastrakan na kami kumana. Ladingitak, Marvin. Ngamkas itinakunak, baliwan yung tulaangan ti umay. Inton saan kan anabartag? Marvin, timak! Di mo timak gutagan! Masaksakitan! Ibatang kumanilari. Ibatang maray. Bayanag, pare Nelson. Taikak man iti pagnakman day ka, babae. Siguro, at dalalaki di tao na kaya. Iso at di natag kaya paslain. Anya? Asino kumamot ti lalaki
dita. Anya tamo kay? Ano, ada dito ni Arnel. Kat ada milagro nga raramitan niyo. Takasan no? Kat garanggan diyang gamit. Ada lang arodan nodom. Agparam ka ba yung langit sa balay? Anya? Unay matantikas ta pa nagsasaom. Anya to pagkit-kitam. Sumatangan! Sige, pastragan na kami. Taikag man iti paglagman day tangaran. Alam, no talaga di na kang pastragan. Masigurado, nga da milagro nga raramitan niyo. Tagasayo, kat balangkantis ka eh. Tinumpanak ka. Day taki may barbang itikaskan ka. Awanan kay tibayin. Nagbabati pagkit-kitam kanyag. Sige, pumanaw kayon! Kat mani po dito. Jakon kayat amakita ti panagrup-rupang Marvin. Di kan kayat amakita! Ay, nasayat mo ta nakapagpanunot ka. Agasang dito ang arami ti kayan ayat mo. Pagkat atapan na kay Timadi? Day tangarot ti nasakit. Iso na imbagakan ko na at jakon kayat amakita. Nasayat unay. Umay ka. Inta mo pa merienda ti dayta fast food. Kasla mariknak mo tan ti bisim ko ah. Itay pa'y ngamin nagpaspasyartan. Pasensya kan ha. Kayat ko lang amin nga iluliwag ti sakit tinakot ko. Iso nga inawis ka nga agpasyar. Awan ti parikot ti dayta friend. Ni mat Arnel ti masabat ta. Ah? Wala pa iso. Wala ni. Norma, na kayo man. Papalan nyo? Kwa. Inkaman dito fast food. Agmerienda kami pa eh. Nabisinan kami ti pa nagpaspasyar mi. Basta ka di. Ala, umay kayo. Agmerienda tayo nga ron. Ha? Talaga mapanakmat kat agmerienda. Ngamin, mariknakmat ng tibisin ko. Naggapuak ngamin kayan timay sa agayam ko. Ngam, kaputa, mabisina ko. Agmerienda pa, sakmay nga gawidak. Kat apa gusto, nakita kayo. Di, agigibdan tayo. Umay kayo, agmerienda tayo. Siyak ti makamoy ti bayan. Agpaiso? Itrip na kami? Wen. Ay na, Arnel. Nakababain mat. Awan ti rumba nga pagbainam, Lani. Ala, umay kayo kit din. Ala, umay kan, Lani. Lani! Ha? Lani? Ni Marvin ti umasidig dito eh. Gusto pa lang tatap ko. Nga adda relasyon nyo ti daytoy ang lalaki. Ha? Nagbidot ka, Marvin. No awan ti relasyon nyo, apay nga rod akakuyog yu ita, ha? Kwa, naira na lang nga nagkikita kami. Saan ka nagkalintagan? Hala, umay ka. Atayat ka akasarita iti nalapat. Marvin, kinaguyagin! Masaksak Marvin, umay ka kunakmalangan. Di mo kumamat pilitan nung di na kayat. Ken saan ko makakasta? No kayat mo akasarita. Ibatam ti takyag na. Di mo musmasan. Wanag namin, Marvin. Di kay makibiyang dito ya. Nang runas si ka lalaki. Nubiat nila ni. Kat adda karbungag amang ramid iti anyaman akayat ko ha. Nagbidot ka pare. Sana mabalin. Kulat na araw din adi ka makibiyang. Sumundan kayo! Timot. Lumaban ka. Talaga gastos ka. Lani, pakawalan na kita inaramid ko ha. Inaramid ko lang na tirumban. Maawatan ka, Arnel. Gusto lang tinaramid mo. Nasayat mo't Tainik kami ti pagnakman na. Bastos na dya, Marvin. Kasanon nawan ni Arnel. Ang mga nanyapay tinaramid na kan ka. Wen nga, Rod. Agyaman at gayam, Arnel. Iti pa nang nalikakam kanyak ka ni Marvin. Awan ti rum nga pagdanagam, Lani. Kas nakon. Inaramid ko lang ti rumban. Ala, kanan tayo na ito in-order tayo. Kalpasan na, iturod kayo ni ti balayo, Lani. Ne,
Marvin, si Kabit Gayam. Naimbag nga orasyon, Nana. Ada nila ni. Ada, ala sumber ka. Agyamanak, Nana. Nala, alag tugaw ka. Tay nakayaban nila ni ti silid na. Agyamanak, Nana. Marvin, panagkunakat awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Ada lani. Imayat. Tapno og kidawa kiti pamakawan ka dagiti madingin nararamid ko. Pangasim. Tapakawanan na. Kat ikan na kiti may sabay akong daway. Ikarit. Agbalbaliw akon. Basta isublita ko matayan ayat ta. Ladingitak, Marvin. Ngam na po na sin anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Aklunak. Idi, talaga nga inayat ka. Kat no mabalin, jak kaya tamapukaw ka itibiyag ko. Ngam gapo kadagiti impak pakitam kanyak amadi. Napukaw ti panagayat ko kan ka. Iso alading hitak. Iti kaano man. Saanin ang mabalin nga isublita ti relasyon ta? Lani, pangasim, ay ayatin ka. Ipatay ko laki diti pan nakapukaw mo. Kas nakon, ladingitak Marvin. Ngam saan kon ang mapasubli ti panagayat ko kan ka. Hay, naimbaglakit din ta saan ka manin anay ayo kadagitim bagbagana. Saanan, friend? Kan maysa, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ni Marvin. Naikkaten anaming pinsan, gapo itikas dyan niya inaramid na kanya. Nasayat mit. Kat ita, mangsapol ka langan iti sa bali. Tay ngamin nasingpot ati pilyam. Sana balen, asan une agwapo. Tinapatag, ay ayatan na ka itinapudno. Norma. Gwapo ngagpaiso ni Marvin, ng bastos mat. Kan di nakamot among ilalaan. Wen nga, Rod. Anam, sa bagay. Saan ko apagbabaw yan ti panagsina ti dalan mi? Nasayat kit di ta naamak ti pudpudno nga ugali na. Ita, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Tano nagkalaysa kamin, awanan Sigurado adup-dup paak ti babawi. Sigurado dayta, ang mga nukanin to pa'y tilwam. Anong aguray ka man, friend? Amok nga ginggay ta, ay ayatin nakapailaang ni Arnel. Ha? Madlang ko dayta. Apay, nukas pangarigang tagdaton manan ka. Saan mo akaya? Oh, jakam mo. Nasimpat magkiti ni Arnel. Pwede mo, saan akas ka ni Marvin iti kinagwapo? Nataknan. Kat ibagakkan ka, friend. Saan anarigat nga ayaten ni Arnel? Lani, saan mo kumakuna ay nagungundawayak ti panagwin na suwasyo ka ni Marvin? At tuyak manan. Tapno iriing ko ti panagayat ko ken ka. Arnel. Amok asaan analaka ti panangililiwag mo iti panagsina ti dalan nyo ka ni Marvin. Ngam no aklunam ti ayat ko. Sulnitak, nagiti nagkurangan na. Tapno ibagakkan ka, Arnel. Napukaw anaming pinsan ti panagayat ko ka ni Marvin. Pangaasim. Ikan na kumapay iti panawen, amang tingiting itirik na. Tanarikat ti agdardarasudos maipapankan ayat. Diyak kayatan ang maulit tinapasamak kada kami ka ni Marvin. Diyak ipagbaga abastos kamat akas kan kuana. Kas na kunakon. Tingitingak pa'y anaimbag tiriknak. Wen, mawatan ka lani. Di ka madanagan ta makaurayak. Urayak, aging iti maayap nak. Agyamanak, Arnel. Iti umos ti ingam abulan a panagdatdaton mo kanyak. Napanagnagak ti kinapudnom, Arnel. Iso nga awanan ti rason, tapno jak aklunan ti panagayat mo. Ay ayatan ka mat. Agyamanak lani. Ikarik.
Agbalinak ang napudno kan ka. Ayatan kan ipatag kay tiyag na nayon. Wan, patsa ka matumpal mo day ta akarim. Gaputan na singpat ka, Arnel. Katnan na maamad. Kaskan ka, agbalinak anapudno, aginggat tong palbiag ko. Si kantulaang ti ayatak, awanan ti sabali. Agyaman ako na ilani. Agyaman na. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnel, Mr. Lonely. Naragsak ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ti biyag ko. Nupay saan nakas ka ni Marvin, ti kinagwapo ni Arnel nga asawa, tan lasing puwet, kan mariknak ti panangipateg, kan panangilala na kanya.